Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak dimanapun berada, kita akan belajar Iqra ke-5 halaman ke berapa ini? 12. Ada Pak Nasa di Depok. Silakan Pak Nasa dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Inna, iya. Kemudian ini an inna ini. ya Yang bawah anak ya. anak Anak, anak anak, anak iya. anak Anak, iya bagus. Kemudian ama ama, iya. ama Amma, kemudian innahu innahu, innaha innaha, umu terus ummuhu ummuhu, ummuha ummuha, kemudian innahum kanu K-nya panjang. Innahum innahum kanu, kanu mujrimin innahum kanu mujrimin. wa in Ya, wa inna lil wa inna lillahi wa raj inna ilaihi kan sama. Inna wa ilaihi oh, rojiun. wa Kalau ada yang meninggal. inna ilaihi rajiun. Nah gitu. Wa inna ilaihi raji'un. Kemudian Summa adbar. Summa summaat pendek. ad. M-nya Summa ad. ditahan, A-nya dilepas. Summaat, Summa ya. adbaro. Yas'a. Yas'a. Summa adbara yas'a. Kemudian terus Fa innal. Fa innal ya Fa innal ja ja jaji ja jahim. jahim Mm-mm. min mi minnal Hiyal. Fa innal jahima hiyal ma'wa. Coba dibuka lagi mic-nya Pak Nasa, dikunci. Takut ada yang nyelonong. Kunci, dikunci, diklik, dibuka. Mic-nya dibuka Pak Nasa. Iya. Mic-nya dibuka. Nah, boleh, udah ngomong. Fa innal jahima hiyal ma'wa. Lagi Pak Nasa. wa in Fa. fa innal Iya. ya fa Fa innal innal jahim jahima jahim hiyal ma'wa. mahiyal ma wa Fa innal jahima hiyal ma'wa. Kemudian labisin labisina labisinna fiha pihal ah pihal koba 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 li li labisina labisina pihal fiha labisina piha koba
labithina fiha ahqaba. Kemudian hadaiko wa a'naba. hadaiqa wa a'naba. In hadihi Inna hadhihi tadhkirah. tadkirah. Inna Inna hadihi tadkirah. Inna hadhihi tadhkirah. Kemudian Summa amatahu ko fa'akbarah. kepaak akbaroh. Summa amatahu fa'akbarah. Summa amanahu pa akbaroh. Summa amatahu fa'akbarah. Tahu ya. Lagi. Summa amatahu pa akbaroh. Summa amatahu fa'akbarah. Kemudian Pindah ya bos. oh iya pindah. Ini panas sayang ini. Silahkan. Nun mati itu tanwin. Ya. Silahkan. Khairun nisa masuk ke sini. Oh sekalian ya. Betul, nyambung. Khairun nisa. Khairun nisa Min min minnya ma masuk. Minnya, n-nya, rumusnya setiap min. huruf mati ketemu huruf bertasydid, huruf matinya tidak dibaca. Mimma. Oh iya. Mimma Mimma. Kemudian wa ma lahum min nu min nasirin. Wa ma Ah, lahum min nasirin. wa Kemudian huwa fi dolalim biha. huwa fi Huwa fi dolali mubin huwa fi dhalalim mubin. huwa fi Huwa fi dolalin mubin. huwa fi dhalalim mubin. Kemudian ala Ala siratin mustaqim. ala siratim mustaqim. Kemudian Summa damar na sumadam summa damar nal aja al ahor akhirin bukan ajarin, titiknya di ahorina atas. ya. Summa dammarnal akhirin. Summa Summa dammar marnal oh marnal summa marnal akhirin. ahorin. Summa dammarnal akhirin. Kemudian titiknya dua. Iya. Kolil lam tas kurun. Qalilam ma tashkurun. Kemudian
Qolalinnakum Makisun. makisun. Qala innakum makisun. Kemudian Liyubdo liyubdo liyuqda liyub ajalum musamma. liyubdo ajalum Musamma. musama ya. Musama li Liyuqda ajalum musamma. liyubdo as Ajalum liyub liyubdo ajalum musamma. musama Liyuqda ajalum musamma. liyubdo ajalum Musamma. Musamma. ya musama Musamma. 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 saknya jadi ini ya ada Ya, nyamber jadi ke mim. komplit jadi ya Musamma. ya liyubdo ajalum musamma. Bukan, kalau mus berarti sinnya nyamber, sinnya mati, sinnya hidup. Ya. Kita hidup bersama, musamma. Jadi yang nyambernya sinnya ke M, jangan Ya, M ke S, jangan musamma. Kalau musamma berarti S-nya mati, S sinnya hidup. Musam, sama-sama, musamma. Ayo, Panasa, ayo. Musamma, ya. Bukan. Musamma. Bukan, S-nya satu. Musamma. Oh ya, musamma. Bukan, S-nya satu. Kita hidup bersama, musamma. Bukan. Kalau mus berarti S-nya mati. Ya. Musamma. Ya, musamma. Bukan. Musamma. Ya udah kalau susah nggak apa-apa. Nanti juga Musamma. bisa. Liyuqda ajalum musamma. Kalau susah enggak apa-apa ya, namanya juga hidup. Musamma. Nah, bisa. Terus. Iya. Susah ya ternyata ya. Aduh. Liyuqda ajalum Ya udah dianggap bener aja, udah itu lewat, itu udah bisa berarti nggak apa-apa, belum bisa. Nanti saya dengerin saya aja. Iya. Liyuqda ajalum musamma. Udah susah ya. Jadi belum ya, bisa, sama ya. apa-apa. Sama. Iya, apa-apa masih salah. Yang berikutnya. Inna kadiya mati. Udah bisa kenal huruf tapi belum mantap. Kalau boleh saya sarankan harus ngulang lagi nih. Dari Iqra 4 kita ulang lagi. Nggak apa-apa Pak Ustadz. Nggak apa-apa ya, biar pinter. Nggak apa-apa kalau saya sih siap aja. Karena kalau Lestari Ahnan itu setiap Iqra diulang 2 kali. Panasnya kan belum ngulang. Nggak apa-apa. Betul, alhamdulillah. Iya. Nggak apa-apa, ini terusin dulu. Nanti ulang lagi dari Iqra 4 biar mantap. Baik. Inna kaidi matin. Coba lagi. Inna kaidi matin. Inna kaidi matin. Inna kaidi matin. Inna kaidi matin.
kemudian walan nak jirohu hadab. Hadab harob ya. walan ya. Nu'jizahu haroba, bukan harap, haroba. Walan nu'jizahu haroba. Walan nu'jizahu haroba. Kemudian pakuluhu haniyatin. fakuluhu hani'am mari'am. Nyamber ya. Nyamber, betul. Pakuluhu haniyatim. Hani'am, bukan haniyatin. Hani'am mari'a. Amrika mah budian di Amerika. Fakuluhu hani'am mari'a. Fakuluhu hani'am mari'a. Hani bana hani amri'a. Iya, hani amri'a. Hani amri'a. M-nya dibaca lagi kalau tasdid. Mari. Hani amri'a gitu. Hani pakuluhu hani mari'a. Fakuluhu hani'am mari'a. Kemudian A-nya panjang. Amilatun nasibah. Iya, bagus. Amilatun nasibah. Kemudian Usubum musanad. Khusubum musannadah. Khusyubum musannadah. Usubum musannadah. Khusyubum musannadah. Khusyubum musannadah. Iya, tak apa-apa, tenang, sabar aja. Ntar ngulang-ulang lagi biar pinter. 14. Alif lamnya nggak dibaca. Wanharu bukan. Wanahar. Oh iya. Wannaharu gitu ya. Bukan Halo? wanharu ya. Wannahar. Kemudian wannasu. Wannas. Itu jadi begitu. Jadi ceritanya kalau Iqra 5 itu baca Quran, bukan baca Iqra. Kalau baca Iqra 1 sampai 4 dibaca apa adanya. Ini ujungnya dihentikan. Wannasu jadi wannas. Wannas.
Wanas kemudian bin ru bin nudur. bin nujur Pak Nazar nggak tahu panjang pendek nih. Masa bin bin nudur? Kan ada yang nujur panjang tuh Pak Nazar. Bin nudur. bin nujur ya. Bin nudur. Iya, iya. Pedu pesuduri lan Fi sudurin durinas nas. Fi pesudurin sudurin nas. nas Kemudian apa al al-waswasil khannas. Padahal udah 5 kali saya baca ini Pak Ustaz. Kok bisa nggak bisa ya, bingung ya. Saya Karena juga memang bingung. Kenapa jadi kaku saya? iya, ini berempat kan, Ini udah lebih 5 kali saya baca Pak Pak Toto, Pak Manto, Bu Neni sama Pak Nasa. Yang 3 udah pada kekuran semua, Pak Nasa yang belum, tapi nggak apa-apa, sabar aja. Mungkin latar belakangnya ini berbeda. setiap sembahyang itu saya baca ini Pak Ustaz. Iya, ini kan bacaan sholat. Enggak, maksudnya di saya ini ikronya itu saya baca sampai ke halaman 20 diselesai. Tapi kenapa jadi grogi lagi? Oh, kenapa coba yuk. Iya, sabar ya, nggak apa-apa lah. Iya. Aduh. Sabar ya, sabar. Al-waswasil khannas. Kemudian Al-waswasil khannas ya. Kemudian bukan itu mah. Wan nazi'ati gharqa. Groginya sampai hilang semuanya panas sama. Iya. Aduh. Wan Grogi itu kalau orang cuma wan nazi'ati gorko wan nazi'ati gorko wan nazi'ati gorko wan nazi'ati gorko. Kemudian wanasito tinas to wannashitati nashta wannashitati nashta. Kemudian wakunna nahu ma'al ho idin wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Kemudian amkana minal ghaibin am kana minal ghaibin am kana minal ghaibin. Kemudian inni lakum nanya pendek la ini inni lakum lakum
nadhirum mubin. Inni lakum nadhirum mubin. Nadhirum mubin. Inni lakum nadhirum mubin. Inni lakum nadhirum mubin. Inni lakum nadhirum mubin. Kemudian Papa Nasa wa ma lakum min nusirin. Bukan nusirin, nasirin. Oh, iya ya. Wa ma lakum min nasirin. Wa ma lakum min nasirin. Kemudian Amma yatasa. ainnya ada tasdid. Amma yatasaalun. Amma yatasa. Amma yatasa ya. Amma yatasaalun. Amma yatasaalun. Kemudian anin naba'il azim. Anin naba'al Anin naba'il azim. Anin naba'il azim. Anin naba'il azim. Anin naba'il azim. Kemudian anijaku kujaki coko. Kenapa jadi anijaku? Aida asih bapak ya. iku mahaya. Aijakuna. Aida kunna. Aijakunna. Idzaman nakhirah. Aida kunna idzaman nakhirah. Kemudian Bapak Nasa Uwanya sudah meninggal di Sukabumi si Uwa mah. Uwa kemed. Bukan Uwa itu mah Ula. U-nya nggak dibaca. Wawunya kan nggak ada tanda Bapak. Ulaika ashabul Ulaika ashabul jannah. Ulaika ashabul jannah. Ulaika ashabul jannah. Ulaika ashabul jannah. Kemudian yang ini Bapak ridatil uud ya. An-naridatil waqud. Kumaha sih Bapak? Ini harus diulang lagi nih biar mantap nih kayaknya nih. Hurufnya belum Pak. Udah ngulang-ngulang katanya 5 kali. Apa yang diulang ini ya? Waqud bukan kud.
Wak An-nari dzatil waqud til dulu. Qud yang kedua. wakud. An-nari dzatil Datil waqud. wakud. Datil wakud. Waqud ya. Idhum alaiha qu'ud. Idhum 'alaiha qu'ud. Tuh bisa. Kemudian Inna jihani makan kanu. Kenapa ini jihad dimakan? Inna Ma, jahannama papa. Masya Allah. inna jahannama Inna jahannama nama kanat kanu mirsada. kanat min Mirsada. mirsoda inna na makanut Kanat. Kanut. kanat Si Bapak. Ya Allah, inna semangatnya besar dan hurufnya jahannama enggak kenal-kenal. kanat Mm-mm. mir soda. Perekaman jarang direkam, jarang didengerin lagi apa ya? Jarang didengerin. Mana Pak Ustadz nggak pernah kirim? Astagfirullahaladzim. Kan dikirim di Ya, grup coba Bapak. aja lihat. Bapak nggak Jadi bisa grup. bukanya. Bapak kalau buka begini di YouTube, nanti tanya anaknya. Di YouTube cari Pak Nasa Depok Ari RKM gitu. Kalau saya lupa bisa nyari sendiri di YouTube. Oh gitu, Caranya iya, siap. Nasa Depok Ikro 5 halaman berapa ini? Ikro 5 halaman 12 disebut ke 10 gitu ya. 12 Ari RKM gitu. Jadi nanti Ikro Siap. 5 halaman 12 Bapak Nasa Depok Ari RKM keluar di YouTube ada. Saya kirim ke YouTube, kadang-kadang saya nggak kirim ke ini Bapak mungkin nggak sempet gitu kan. Suka lupa. Oh Kadang-kadang pantes. Iya. iya, tapi orang-orang Iya. udah pada pinter Pak, udah tinggal nyari di YouTube sendiri. Nah kalau di YouTube nggak ada, Bapak baru bilang ke saya, Pak kok nggak ada? Berarti saya lupa ngirim. Di YouTube ada semuanya. Gitu. Kalau lagi saya ingat Saya saya kan kirim suka semua. itu Pak Ustadz. Jadi Kenapa? saya baca nih, saya cari nih. Ikro 5 halaman 12 Bapak di RKM kan keluar tuh. Nama Ya. Ibu Neni, Ibu Nensi, Ibu siapa. Nah, itu saya buka deh tuh. Iya Saya buka, udah saya betul. taruh Tapi handphone di samping lebih baik saya. lagi kalau yang Bapak sendiri dengerinnya Oh biar gitu ya. mantep. Punya orang juga Gitu. boleh. Punya Bapak lebih mantep lagi gitu ya. Gitu. Baik. Caranya gitu ya. Nanti kalau nggak ngerti tanya anaknya. Cariin dong Bapak nih di YouTube. Carinya Ikro 5 halaman 12 Bapak Nasa Depok Ari RKM. Ada tuh. Kalau nggak ada berarti saya lupa nggak ngirim ke YouTube ya. Ada. Kalau saya sempat sih biasanya saya kirim ke Bapak juga. Cuman kan kadang-kadang sehari 7 orang, 5 orang kadang lupa gitu kan. Ya Pak ya. Biar Bapak Ya, tetap pinter. baik. Terus semuanya udah pada pinter teman Bapak. Bu Neni sudah ke Quran, Pak Nasa, Pak Toto, Pak Manto itu temennya Bapak semua tuh barengan. Bapak Iya. doang yang belum naik nih. Iya, Tapi nggak belet apa-apa, ini. pahalanya insya Allah pahala kesabaran Bapak, kesabaran saya ngajarin Bapak juga. Karena Bapak lupa terus jadi hurufnya. Saya sih seneng aja Bapak jadi ngaji. Tiba-tiba nih kuotanya habis aja lagi. Ya, tenang aja, tenang. Tenang aja terus ya Pak. Besok gajian tanggal 25 udah. Oh, alhamdulillah, alhamdulillah. Iyalah, tenang aja. Tenang aja, Iya. Pak. Inna jahannama kanat mirsada. Coba lagi, Pak. Inna jahannama kanat mirsada. Inna jahannama kanat mirsada. Kemudian Bapak lito 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 Lit
Litogi koi apa? Litogina Togina ma'aba. ma'ab. Litogina Ginya panjang. ma'ab. Litogina Litogina ma'aba. ma'aba. Litogina ma'aba. Litogina ma'aba. Litogina ma'aba. Kemudian Innahu laminal kadirin. Kadibin. Kurang naik kadibin. dikit tuh, Pak Ustadz. Oh iya. Iya, iya. Innahu laminal Kadibin. kadibin. Kemudian Innahu laminal kadibin. iya. Innahu laminal kadibin. Summa ak ak ro akrok na akrok nal laho laho Adalah laho ho sih Pak. Adalah ho. aho ya ahorin ahorin Summa aghraqnal ahorin akharin. summa rok Aghraqnal agroknal akharin. ahorin Bapak biar pintar lagi kita ke Iqra 3 lagi ya. baik Mau nggak? mau Kasihan Bapak nih. iya nggak apa-apa Pak Ustadz. Iya, akan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Paala. Salah. Fa'ala. Oh iya, Paala. Fa'ala. Paala. Gak ada yang panjang. Paili. Salah. Paili. Tuh salah. Kan belum ke situ. Yang pertama dulu. Yang pertama masih salah. Ini Pak. Paala. Fa'ala. Paala. Fa'ala. Gak ada yang panjang. Iya. Fa'ala. Paala. Fa'ala. Fa'ili. Fa'ili. Yang panjang kan. Fa'ili. Fa'ili. Hasada. Hasada. Hasidi. Hasidi. Kataba. Kataba. Katibi. Ketibi. Itu kan enak ya belajarnya Pak ya. Oh, Bapak pinter sekarang. Jalasa. Jalasa. Jalisi. Jalisi. Pinter. Terus. Khotoba. Khotoba. Khotibi. Khotibi. Qoro'a. Qoro'a. Qori'i. Qori'i. Bayana. Bayana. Pendek. Bayana. 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 Bayini. Bayini. Malaka. Malaka. Maliki. Maliki. Alama. Alama. Alimi. Alimi. Kemudian Syahada. syahada. Syahidi. Syahidi. Siroto. Sirata. Terus Jihadi. jihadi. Tibako. Tibako.
biladi, biladi, libasi, libasi, imadi, imadi, paili, fa'ili, giparo. gifaro. Pintar Bapak di sini mah. Ya Ya 3 huruf, Allah. kamu. Coba 6 huruf keder. Si keder ya, mudah-mudahan ya kita ulang Iya. lagi ya, Siap, biar siap, biar ada bekal, biar ada siap. amunisi. Nah, yuk Amin ya. tenang aja Pak. Yuk. Sabita, Sabita, asipa, asifa, batila, batila, kodiro, qadira. Terus jihada, jihada. Terus firosi, firasyi, mihadi, mihadi. Bagus. ni'ami, Ni'ami, hadia, hadia, naima, na'ima, johiro, zahira, batina, batina. Yang ini Pak. ya, ki ya, Betul. kiroma, Kirama. Pinter ya Pak. pisoli, Pisali. Pinter sini Bapak. Terus. Ini. hiyama, Khiyama, sikoki, syiqaqi, lijama, lijama, palaki, falaqi, ikoba, iqaba, ajabi, adabi. Ini. hapijo, Hei, salah. hapijo, Hafiza, sahijo, sakhita. oh, Salah. oh, oh ya, oh. Iya. Sahito, Sakhita, gosiko, gosika, nadiro, nadira. layiba, Salah. layina, Ketahuan. Salah. layina. Nah ini Pak yang kadang-kadang Bapak sering lupa gini nih. Iya, Ya, iya. jadi harus diulang lagi ternyata. Layina, Dafi'a, dafi'a, lajima, lazima. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Layina, Layina, layina. Kemudian dafi'a, dafi'a. lajima, Lazima. Kemudian sakila, saqila. Terus
Konitati. Konitati. Kemudian. Wa ma hiya. Wa ma hiya. Wa ma hiya. Kemudian. Abidati. Abidati. Sati aha. Pendek anya. Sati aha. Syati'aha. Nah, menurut Panasa, mendingan tadi Panasa bingung, saya bingung ya. Mending ini ya. Pahalanya sama loh. Tadi ngaji, Iya, tenang sekarang itu ya. ngaji. Siap, Ya, nggak siap. apa-apa ya, ya. Iya. Nggak apa-apa, Pak Ustadz. Nggak malu saya Aduh, saya orang. gak enak sama Panasa nih. Enak aja udah. Panasa nih baik banget sama saya, Masya Allah. Sabar ya Panasa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Yang penting Panasa hari-harinya diulang lagi. Coba lihat Kalastari Ahnan tuh. Baik. Kalastari Ahnan tuh dulu nangis-nangis. Kata dia, aduh Pak Ari aku susah banget nggak bisa katanya. Saya mau berhenti aja. Sampai begitu. Saya bilang jangan. Ulang lagi. Jangan, saya melanjut terus. Nah, lanjut terus. Sampai bisa pokoknya Pak Ustadz. Insya Allah sampai Ya, bisa, sampai ya. nenek dan kakek. Iya, siap. Yuk kemudian Pak. Hadiroti. Hadirati. Wa'afini. 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 Iya. Panjangnya satu aja ya. Iya betul. Wa'afini. Wa'afini. Kemudian saya lagi ngaji. Khosiati. Hukum idhan nun mati, mim mati, lam mati. Tapi saya lagi ngajar ya. Di YouTube ada kok. Kemudian khosyiati. Kemudian Iqabaha. Iqabaha. Kemudian Ginaiya. Laibati. Nah bagus gitu. Mau salah jadi bener lagi, nggak apa-apa. Iya. Laibati. Kemudian Rafiati. mana Pak? Ropi bawah. Ropi. Iqobah udah belum? Belum kan kelewat ya? Udah. Udah. Iqobaha. Iya, Iqobah. Rafiati. Bagus. Kemudian Najiati. Naziati. Nasitoti. Nasyitati. Sodikoti. Sodikoti. Wa malia. Wa malia. Famalia. Famalia. Kemudian Zakatika. Zakatika. Fawahisha. Fawahisha. Lawaki'a. Lawaki'a. Fahalika. Fahalika. Kemudian Jinahika. Janahika. Iya, jina jadi. Sekarang saya bisa ketawa senyum bahagia Pak. Kalau tadi senyumnya sedih, ketukar-tukar melulu. Tenang ya Pak ya. Janahika. Jariyati.
Jariyati. Kajalika. Kadzalika. Magoriba. Maghriba. Madoji'a. Madaji'a. Kemudian Lahatipa. lahatif. Mati lagi Pak Ustadz nih. Lahatifa Lahatipa. ada. Iya. Lahatifa. Kemudian Mana iha. Mana miha. manamiha. Iya. Mana miha. Marodi'i. Maradi'i. Bapak dilatih dulu biar Bapak tenang, saya juga tenang ya. Tadi saya sedih loh, nangis. Bapak nih kok kenapa gitu ya. Perasaan kok sudah pinter tapi Iya. kok bahasa Keder lagi ya. keder. Nanti Bapak kita ulang Iqra 3 halaman 6 ya besok ya. Hai. Nanti ini udah 6 Hati udah barusan. roti. Ya. Berarti ke-7 ya. Ke-7 Iya. Bapak Iqra 3 ke-7. Enggak apa-apa ngulang-ulang. Nggak Terus apa-apa Ustadz. nanti Bapak di YouTube cari kalau nggak ketemu. Nah, di YouTube berarti saya lupa ngirim ke YouTube-nya ya. Gitu. Caranya Iya. gitu. Pak Nasa Baik. Iqra 5 itu masih Iqra 5 kan tadi. Iqra Ya. 5 halaman 2 Halaman halaman 12. 12 Pak Nasa Pak Ari Nasanya Bapak RKM. Ari RKM. Nah ada insya Allah. Nanti kalau nggak ada di YouTube, nah berarti saya lupa ngirim ya. Tanyain sama Baik. saya mana gitu Siap. ya. Mm-mm. Siap. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.